Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayên bi hurmet Müslümanın qadr belin kesê ku her kesê ku vê vîdyohanê gudarî dike salav û rêz û hurmet bo we hemiyan. Em dixwazin di vê xelekehanê di vê bernamehanê de behsa mijarekê girîng bikin. Me dixwazim behsa du mijara bi hev re bikin lê zêde dirêj deve ji ber wê em behsa yek mijarekê dikin. Mijara dê jî em ê da vîdyoya li du viya em ê wî jî tije bikin. Ji bo her Müslümanekî ji bo Müslümana du xalên esasî, du hîmên esasî divê em vana tu carî ji bîr nekin. Ji bo xatirê ku li vê dunyayê tiştê ku em dikin wek Müslüman li ser navê İslamê, li ser navê dînê İslamê tiştê ku em dikin, fiil û emelê em dikin, xêr û xêratê em dikin, li mêj û îbadet û tesbîh û tehlîlatê ku em dikin. Ji bo ku li ba Xwedê Teala meqbûl bibe, muhteber bibe, roja ku em çû huzûra Xwedê Teala ku hesabê kir û karê me dunyaya re bi me re divînin, divê du şertên esasî hene. Ji wan her du şertê hanena em ji vê dunya hanena ji sedî sed wan şertana em pijrast bin û li gora ku Xwedê gotiye em man şertana bijî bînî werin ku roja ku em çûn huzûra Xwedê Teala ku temamê kar û kirê me vê dunyayê pûç û vala dernekeve, boş beredey dernekeve. Ji bo ku fiil û emelê meriva li ba Xwedê meqbûl û muhteber be du şertên esasî heye. Yek divê îmana me re kamil be, îmaneka sadık be, yaqîneka sadık be, îmaneka kamil be. Du divê emelê me re emelê salih be û ji xulqê safî be, ji îxlas be, bi îxlas be, ji xulq û ji sidqê safî be. Vê ji her du mijar bi hev re em bi vê zêde dirêj dibin. Em îro behsa şertê yekemîn di qebûlkirina îbadetên Xwedê Teala be, em behsa îmanê dikin. Di vîdyoya duhatû de înşallah ya Xwedê Teala eğer Xwedê Teala hayatê bidime em bijîn, em ê di vîdyoya were de em ê behsa îxlasê bikin, xulqê safî bikin ku çawa îbadet li ba Xwedê muhteber. Divê hûn guhê xwe rin bigirin vekin, guhê xwe rin vekin, min baş guhdarî bikin. Ji ber ku em Müslümanin ew tiştê ku em li ser navê dînê Xwedê dikin, em ji bo Xwedê dikin. Gava em ji bo Xwedê dikin, divê her tiştî em li gorê yasa, qanûn, nîzam, rê û rêbazê Xwedê Teala ji bo jiyana me ji me re pêşkêş kirî, layiqê me dîtî, divê em li gora wî bijîn ku temamê kar û kirê me li ba Xwedê Teala meqbûl û muhteber be. Bala xwe bidê hûn di şirketekê de dixebitin, hûn di dewletekê de dixebitin, hûn amîrin memûrin. Ew dewlet, ew şirket, ew em bivê ew sazî çi divê kêfa wî ye. Li gora xwe qanûn nîzam daniye. Eğer hûn li gora qanûn nîzama wê dewletê, wê sîstemê, wê şirketê eğer hûn karê xwe rojane bikin, pêşve bibin, wê şexê dawiya me hat hûn ê mukafata xwe, meaşê xwe bistînin. Lê gava hûn hatin em bivê hûn li cîkî karkerin, kar dikin, di fabrikekî de, di memelekî de, di dewletekî de amîrin memûrin. Gava hûn li gorê qanûn û nîzama wê şirketê, wê dewletê, wê saziya ku hûn lê kar dikin, ew karmendê ku, ew kesê ku kar daye we, hûn li gora daxwaz û em bê ew tev negerin, dawiya me hat, hûn ê meaşê xwe nesînin, lewra we qanûn bin pê kirî, lewra karê ku we kiriye, karekî ne em bivê muhteber e, karê ne ku karê ku li gora ku qanûnê nîşan daye, ne ew karê ku li gora em bivê nîzama wê wî karê, em bivê şert û mercî wî karê nehatî kirin, em bivê wî şexê te kareka muhteber nekirî. Te li gora serê xwe kirî, te li gora mejî xwe kirî, te li gora heşê xwe kirî. Ew karê te li ba wê şirketê meqbûl nine û tu ê meaşê xwe jî nesînin, wê te ji kar babê. Ji ber wê eva nimunekî piçûk di dunyayê de me behs kir. Her wisa li ba Xwedê Teala, nîzama Xwedê Teala ji ê însana, ji ê ebdê wîn hê tukûstir, hê rasttir, hê durustir, hê berheqtir. Ji ber wê Xwedê Teala em çê kirine, divê em li gora ku Xwedê Teala gotiye em îmanê bînî werin. Mijara me îro divê em
ایمان لگورا کو خودت قرآن دا باز کری ام بگور ایمان بینورن یعنی او تشتی کو تا جخوارا وک باوری قبول کریه او تشتی کو تا گوتی و ایمان از و ایمان تنم تم عجبا قرآن جی وی وک ایمان قبول دکه آنه تو قرآن دا جورا چه دبیجه جبر بی ایمان آنینا بر رکن اسلامی به اسلامی خود تعالی کفش کری جبلی خود تو کسی که رکن ایمان کفش نکری لورا گاوا اسلام بلیا کش پیغمبر علیه السلام را بهاتا وره پیغمبر علیه السلام تشکی اسلامی نزانی بو تشکی رکن اسلامی نزانی بو تشکی شرط و شرط اسلامی و ایمان نزانی بو جبر بی اسلام هات وحیدا کت خود تعالی پی در پی گاو بگاو نگ بنف خطوه بخطوه تشتا کو پیویز به هدی جبو کو ام به مسلمان جی بکار به حزم بکار به ام به قبول بک چه پیویز بو پی به پی گاو بگاو نگ بنگ جی مسلمان را داخس جبروی گلی مسلمانه دوی تو ایمان خو عرض قرآن بک او تشتی کو تو پی ایمان تینه قرآن وقت ایمان قبول کرده ایمانته صادق راست درسته لی او تشتی کو تبی ایمان آنیاتی که قرآن او وقت ایمان قبول نکرده و شاقی کار و عمل تیوی دنیا پوچوالای سبب لورا عمل صالح عمل کل با خود تعالی مقبول کار و خیر و خیرات کل با خود مقبول دوید احساسی ویدا دهیم ویدا ایمان کا صادق ہے ایمان کا رسول درست ہے جبری خدا تعالی دو قرآن دا دستور شورا آیتا پنجو دو دادش پیغمبر علیه السلام را وها بعض کد دبی و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا خدا تعالیش پیغمبر دبی یا محمد ما بوی اوای ما بامر خو روح جتر داخست ما بس جروح دوردا وحي خوديه كتاب خوديه امر فرمان خود تعالى لسر ويا قالك مفسر الشروفه كرن امرك وان شروفنا خود تعالى دري مبوي اواي اوحينا اليك روحا من امرنا ما روح وحي امر فرمان خو كتاب كناوي تي قوتني نام هذا القران دري ما بامر خو شر دغس اباب امر مدركتي ناوي بيا روح دانيه والروح الجيانيه قرآن روح جیانه چما روح جیانه لورا بفکر انسان وجوده که انسان هیا قبا روح جی انسان درکت تو فونکسیونه که انسان تو قدر و قیمته که حیات انسان را نامینه یعنی وقت ام به جسدی ام به حرکت به لف به تفکر به برهم تشته که خیر و خیرات جی در نکبه قبا روح جی بدن مرا درکت ام به وجود انسان دمره کری تشته که نه هر وسا روح جیانه مسلمانه جی قرآن پیروزه خود تعالی دبی و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما روح جی امر خو به امر خو به فرمان خو مشتر داخل یعنی ام به روح جیانه مسلمانه قرآن او کسی کو قرآن د جیانه وی داتونه او کسی کو قرآن پروگرام جیانه وی نه روحي وي جيانوي وك جسد بروح بله قوا روح جسد درك جسد مره لقوا الروح قوا قرآن قوا فرمو امر فرمان خودي قوا نظامو ام بشريعه قرآن جيانا مسلمان دركت مسلمان نامرن لحياتك بروح دجي لورا تشتي كلوي دنيا دك پوچو والاي راشو حضور خودي جي تر اسفل سافرين جبروي بروحه هر بس آيات بينجود دوام دك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هر بس خدا تعالى پیغمبر يا رسول من تنزاني بو كتاب چي او تنزاني بو إيمان چيه يعني تتشكي إيمان جي كتاب تنزاني بو جبروي دوي ام ایمان خو عرض قرآن بک لورا بریاکو کتابش پیغمبر ادا کرد پیغمبر بخوای نزانه بو کتاب یعنی کتاب خودی قرآن چی نزانه بو او نزانه بو ام به ویژه ایمانش چیه ایمان مور چواتینه بشتینه چه شرط ایمانی و بشی ایمانی بین و میخواش چود دور بخه پیغمبر ابتشتان نزانه بو خودی دویجه مت نزان مشتر داخس و كذلك دویجه اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
دوی ما اف قرآن اف ایمان و قرآن مکر رونایی جبو وان عبد کو ام بخوازن و بین سر راست مجموعه کر رونایی ما دوی آیت تی کسی کو بخواز ور هدایت دوی لگورا کو خدا فرمان کری شرط و شروط ایمان دانی وسا ایمان بینور کو ام بویجه هر سر راست دویجه ولكن جعلناه اف قرآن مكر نورا مكر رونایی نهدي به امويت نسار راس من نشاء من عبادنا كيج عبد خوان بخوازين ويتن سار راس كي لبي امر فرمان قرآن وره ام قرآن جرا دك رونایی ويتن سار راس veja دبي ام ایمان اخو عرض قرآن بك او تشتي کو قرآن دبي ایمان دبي تو ور باور بك او تشتي کو تگوت ایمان قوا قرآن نوی ایمان تو قدر قیمتك جوان گوتنه تا جوی باوریت را تو نه لورا اسلام دین خدایه ایمان جی خدای کفش کری چرچوا ایمان خدای کفش کری دوی تو لگورا چرچوا خدای کفش کری ایمان بینوارم خدای تعالی دویجه پیغمبر دویجه و اینک لتهدی الی صراط مستقیم تو انسانا دینن سریه مستقیم صراط المستقیم ریا راست او ریاکو خود پیش انسان کری او ریاکو طریقاتاکو او طریقاکو او ریاکو خود پیش انسان کری خود تعالی یا محمد تو انسان دعوت سر بیت که تو خواهی انسان ور سر راست سر ور ریا راست صراط الله ریا او ریاوی خدای کو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تسير الامور او سوره شورا ayet 53 da bejim riya wi خدای کو her tiştê ku di erd û asîmana da îwiye yani çi tişt di erd û asîmana da heye teb îwî xwedayê ku tu insana davetê serweriyê dike divê Allah hişar be îlallahî bi bal xwedê ve tesîrul umûr temamê kar û kirê ku hûn dikin li vê dunyayê diçe ba Xwedê Teala ter ba mîzîna Xwedê Teala ter ba qaîlbûna Xwedê Teala eğer tiştê ku we kar û kirê ku wel vê dunyayê کری لگورا قائل بنا خدا تعالی لگورا فرمان خدا کربه بو شغل با خدا قدر و قیمت کی وی شبیروی گلی ممنا دوی ام بگورا پیغمبر گورا کو خدا تعالی چرچه ایمان کفش کری ام ایمان اخو عرض قرآن بکن کو ویدیو کو وره ام به سوی انج دوست از تجربه کم هو گوداری بکه هونه ببینن چقدر ام به تکلی ایمان و عمل صالح به هوا هي عمل صالح لسر ایمانک کامل تیاوا کرنه بروی جبو کو عمل مرا قنجو باش به انجی عمل مرا صالح به و هر وسا لگورا کو خدای گوتی هاته به کرنش خلق صافی دی بری عول ایمان مرا راست و درست به چا خدای تعالی گوتی بله هونه بیجن رولا پیغمبر دی ایمان دا دوردا چیه خدای تعالی دو سوره آل عمران دایت 31 دا حتی 32 دا وها بعض دکه قول ببیجی خدا تعالیش پیغمبر خدا تعالی سبحانه و تعالیش خود پیغمبر را دبیجی پیغمبر علیه الصلاة و السلام را دبیجی قول ببیجی این کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم خدا تعالیش پیغمبر را دبی گلی ای رسول من جی انسان را ببیج جی باورمند را ببیجی این کنتم تحبون الله eğer hûn ji Xwedê hez dikin rastî jî hûn bi Xwedê bawerin hûn rez û ihtiram ji Xwedê ra digirin hûn divê em ji Xwedê hez dikin fettebi'ûnî hûn li pê min were li pê tiştê ku ez ji we ra dibêjim hûn li pê min were bi gotina me bike tiştê ku min ji we ra wek dîn nesîhet pend û şîret ez dibêjim hûn li pê min were li pê rêç û şopa min were ku Xwedê yuhbîbikumullahu ku Xwedê Teala jî ji we yuhbîbikumullahu ku Xwedê Teala ji we hez bike يغفر لكم ذنوبكم جني وبغفرنا يعني خدای تعالی جني وبشره والله غفور رحيم بيجمان خدای تعالی گناه بر باش ود شره گناه ود شره غفرنا هر وسار رحمت رحمه خال مرادك اب آیت هننا دلیل اثبات و یکی کو اگر ام بخواز خودش مرازی به دوی ام لپی پیغمبر علیه الصلاة و السلام هره اب دلیل که ام بخواز خودش مرازی به دوی ام لپی پیغمبر علیه الصلاة و السلام هره تشتی کو پیغمبر جمره آنیاتی وقت دین دوی ام یکسر قبول بکن بله خدای تعالی چرچوه ایمان کفش کریه ام خدای ندیتی ام شازن خدای چرچوه ایمان کفش کری
ام دریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ام به واسطه پیغمبر دزانی کو امر و فرمان خود چی حلال و حرام خود چی خود تعالی گوتی چی ایمان بینه گوتی چه بره جبروی دوی ام به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایمان بینور تشتی کو پیغمبر گوتی ام لپی هر ام پی ایمان تینتی لورا ما خودی ندیتی خودی ناتج مرا بحث دینی خو نکری پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمرا بحث دین اسلامی کری ام جیل گوراوی او بکه ویجا جویا ها زانینی کو حس کرنا خودی به حس کرنا پیغمبر و گریدایه دوی ام اول ام به ام بخواز خودش مر راضی بد و ام پیغمبر حس بکه خودی امر مدکت ویل به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر بلکه پیغمبر په کې د چه امر په پیغمبر د چه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په کې د چه خدای تعالی د سوره انعام آیت 106 د بيجم اتبع پیغمبر د امر خدای د امر ما اوحي اليك من ربك يا محمد دوی تو لپی وی وحیا کو خدای تشتره داخسی توش پی ویاره خدای جمره د ویجی گلی انسان هونج پیغمبر هر او خدای جیش پیغمبر د تو لپی وحیا کو مشتره داخسی توش پی ویاره لا اله الا هو جبلی خدا تو خدا کی دون تونه یعنی معنویات چیه خدا تعالیش پیغمبر و یا رسول من تو تشتا کو مشتره داخستی د حیات تا د حیات دا د جیان دا پروگرام جیانات پروگرام حیاتات تشتی کو د روزانه دا تو وق حیات وق جیان وق دجی د تو گور امر فرمان من بجی او جمجی د پرس خوازه کو امج دوی پیغمبر هرن لا اله الا هو جبلی خدا تعالی تو خدا کی دون تون دو اله کی دو اله کی دون تون خدا تعالی دبی پیغمبر دبی لپی وحی کو مشترا داخسی وحی کو خدا پیغمبر داخسی او خدا تعالی او قرآن پیغمبر داخسی ج پیغمبر علیه الصلاة والسلام دخوازه لپی فرمان ویا هر چمات پی گوتی لا اله الا هو گوتی جبلی اله کی معبود شخيري خدي تنية يعني اير تو لغور قانون ونظام به قرآن بيجي او قرآن برنامج حياته تب ويشغل او الهي كتب باور خدايه لغابا تو فياج قيان درخ تو بي ولا وتزتني لميجو رجوع زكاه وكي دني ام بقانون لايق وسيكولر حكم دك بالسوسياليزم حكم دك ام نظام تشن يعني قانون ونظام خدي او سلام ايدو دربازنا و ام لايق ديمقراط سيكولر وشغي او كسيكو او قانون شكري الهي تاوى وشغي الهي ته ناخذ تعالى واعرض عن المشركين بخمره صد خاطرش بخمره دبيجه تو روی خو ج مشرکا بگهرینه یعنی بگوتن مشرکا نه که معنی چیه لور او کسی کو گاوا لگورا تشتی کو ج پیغمبر دا نکتی او مسلمان کو لگورا وان وحی کو ج پیغمبر دا نکتی گاوا حکم نک و شغی ام به قانون و نظام کا دند که شریک قانون نظام خود تعالی او ج کسی جاهلن او کسی کو قانون خود حکم نک او مشرکن خود تعالی وان مشرک حساب دکه کسی جار حساب دکه و جو مسلمان دویش پیغمبر دوی روی خواجوان بزورین اوا دوی معنی کو ام دویل پیغمبر هر او پیغمبر جی دویل پی وحی کو جره هاتی هر او پیغمبر پی چوی تبلیغ کری و ام جیو دست مدا قرآن هيا هر وسا خود تعالی تو سوره زخرف آیت 43 44 دا و بعض دکه فاستمسك دیو دبيجه بالذي اوحي اليك پیغمبر علیه الصلاه والسلام را دبيجه خدا تعالی دبي یا محمد تو بگره زخم شد بگره بو وحیاکو اشترا دا کتیه او وحیاکو مشترا شاندی اشتراتی داینه تو بگره چرا تو بگره انك على صراط مستقيم لورا تو لسریه که راست و درسته yani tu bala goy xwe nedevan müşrika, bala xwe nedevan kesê em bivêjin dixwazin dînê İslamê xeloxwarê nîşan bedin, bi te re mücadele dikin, dixwazin te ser dînê te bibin, ser tiştê ser em bivê qanûn nîzamê de ne. Tu goy xwe nedivana. Tu wehya ku ji te re daketî, tu wê bigire lewra tu li ser riya rast e. Riya te riya rast e. Riya Qur'anê riya rast e. Ji bilî nîzam û qanûna Qur'anê, nîzam û qanûnê din tem beşerî ne, tem ne rastin, tev de fayda insanlar ne je zulm u zordari u cevr u embi taadedari u sitemkari heye. Ve innehu dibêje Kur'an dibêje ve innehu
خدا تعالی دویج و انه لذکر لک و لقومک او قرآن جته و ج قوم ترى پند و شیرته قانون و نظامه و سوف تسألون و جفرا شون و اوی جوا ور پرسینه یعنی گوار روجا تو شو حضور خدا تعالی ناویجی تو کرد تو ترک تو عربه تو شیعیه تو سنیه تو حنیفیه تو شافعیه تو جامعات طریقتا نقشبندیه قادریه نظام توش فلان جامعاتی خدا تعالی جته برساویاد که دوی قانونا من هذا نظام من ما فيش تراشان تل غورافيا محكمة که ويشاغي دوی تو تمام فعل و عمل اخوه و تمام ام به ایمان اخوه عرض قرآن بکن فعل و عمل تدکه قابل راست به درست به هر وسا موافق امر خواده به موافق سنت خواده و پیغمبر به ويشاغي فعل و عمل تدکاره که امی سبی انجی دوست امی ویدیو ورده امی بحثا خلق صافی اخلاص انجی صدق صافی عمل قنجو باش بکن کو میرو بحثا ایمان کر هفته ول بحث خلق صافی بکن هر دو به هوا گریدای جبروی گلی مؤمنان ام تمام ایمان اخوا تشتی کو ام پی باورن ام ایمان اخوا و عمل اخوا عرض قرآن بکن گلی او تشتی کو ام دک قرآن گوتی نگوتی انجی کدر قرآن دا خود تعالی چا بحثا عمل قنجو باش کری او چا خود تعالی بحثا ایمان کری حتی جاره کردن بیم دخیل خوشیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته